Shubor nakaslem jong udongsan hima. Nakaliang jong ika FCP iwan hang neha office jong SP jong kawas Hill District. Ang ini open kendu agak dibat ka mat jong ka police building apo langpi akaba lakersan pisaya gani ka building kumala penbenada ka konsel nakaliang jungi kasem kumki paj bat ki pajba nong sinong i dokumen abang i baka diskonsel ka penbenaba adeno makaya ka building jong ka police apot salapi ingla apkimi nanti bangin sayo i ya kata building ka ba ka diskonsel kan ai rehat mentangi klem idak ie jadi halor kan yang tungrim ba nakaliang jungi kasem ngilawan nak mentabang in yo jingshai nak mat jung SP jung kawas Hill District hatian bang ngilayo bani kendung uru isu tenat mana kalian jung lo penshai baga kam ka yajbek kadang don ka proses lagi yaj jung kam ularu ba kanong slam tangkat to kene misayo iban entreno ya ka him ka ba diskonsel ka ai ya ka bede bat kane nah kalian ka diskonsel kala function san live tolak ka nang taban yarap sina ya ka building kemudian halang pi tinggi kentu bakane ka jing semu jong ka diskonsel ban tei ka building kade ban yaj no back chat bat kanam desu ban slam